Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhuze bababaza ihlazo amalungu omphakathi endaweni yasesibonele esihle emakholweni ngaphansi komasipala inkosazana Dlamini Zuma kubonakala amavolontiya eqembu Elibusayo ekhanda Umkhukhu ekhandela umuntu Oswele esikhundleni sokwakha indlu esezingeni eliphezulu. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video mangokuqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami usibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ukhuze wababaza ibhadi umphakathi sesibonele esihle emakholweni ngesenzo samavolontiya eqembu Elibusayo sokwakha Umkhukhu bakhela ilungu lomphakathi belishoda ngendle esikhundleni sokwakha indlu esezingeni eliphezulu. Ilungu lomphakathi belikhathazekile libhalele ezivuthayo news ladlulisa ukukhathazeka kwalo ngesenzo abasibone njengokwedelela lelungu lomphakathi lokulakhela Umkhukhu esikhundleni sokulakhela indlu esezingeni eliphezulu. Lithe ngibingelele emhlonisho lezi izithombe zamalungu enhlangano ebusayo endaweni esibonele esihle emakholweni ngaphansi komasipala inkosazana Dlamini Zuma. Umphakathi usamangele ngesenzo sokungayiqhiza iqakala inhlalo yomnikazi womuzi yonke leminyaka yize bekushintshana amakhansela aleliqembu iminyaka engaphezulu kwe-15. Lesenzo sibukeka sewugaya ivoti sinakho ukuhlambalaza umnikazi womuzi ngoba babuyisa sona lesimo kumele ngabe bamkhipha kuso njengenhlangano ephethe iward nomasipala bekumele ke engabe bafinyelela kalula kwizinsiza kusebenza nesabelo zimali. Ngikholwa ukuthi ke bekumele benze okungcono kunalokho babukisa ngosizi labantu bakithi. Ubhale kanjalo Umhlali ebhalela bezindaba ekhathazekile ukuthi ke kungani beqoke ukwakha Umkhukhu phezulu komkhukhu futhi ke ibona bebephethe yonke leminyaka kulela wadi lakhe kodwa ke baqoke ukwenza lokhu ngoba gaya ivoti. Mina bafethu ngizothanda ukuze ukuphawula kwakho ukuthi ke ngabe amavolontiya lawa enze bekufanele akwenze yini noma uthi nje cha nawo ukuhlambalaza lokho abakwenzayo. Mina bafethu ke ngithi le ndaba asiqede khona lapha kwi comment section ngizwe ukuphawula kwakho ngaso lesenzo salamavolontiya ukuthi ke ngabe sihle yini noma uthi nje cha babe wrong kakhulu. Vele siqede le ndaba khona lapha kwi comment section. Mina ke njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ungibambeke evidweni elandelayo.